Ngalelo hour Jesu wakhala ngelivi lelikhulu ukuthi uNkulunkulu wami ungishiyeleni, uNkulunkulu wami ungishiyeleni. Akukho ukukhaletha yaNkulunkulu kumshiya umuntu, ngoba ushito ukuthi angeke ngize ngimushiye futhi angeke ngize ngimzele. Uthi Jesu thina babe simunye, uNkulunkulu Baba, uNkulunkulu Ndodana, uNkulunkulu Moya Ongcwele, bamunye, bayinto yinye. Ngalesikhathi Jesu eta lamhlabeni atofela tolotethu, weda ane support ya uNkulunkulu Baba, ya uNkulunkulu Moya Ongcwele. Amen. Impilo yakhe yonke ala kulomhlaba hamba bekanye naNkulunkulu Baba naNkulunkulu Moya Ongcwele, bebakanye naye.
yonke indlela. Nange-hour lekugcina ngalesikhathi Jesu sekatohlaselwa atobanjwa, Jesu waya kuyokhuleka, akhuleka umkhuleko loyi-1 athi babe nakukuhle akwendlulekini lesi sitsha, mara makungenzeki inthando yami, makwenteke inthando yami. Lokho ukuthi bekangafuni ukuthi lesimo la kuso simende alahlekelwe nguNkulunkulu, ngoba nakwenteka inthando yethu kulahleka kwaNkulunkulu kithi. Yona indaba live la nguNkulunkulu lithi akusibo bonke labathi Nkosi abayongena embusweni waNkulunkulu kuphela labeka inthando yaNkulunkulu. Bekakuloko ke Jesu ukuthi akafuni ukuthi nakunye lokhu kwakhe lokuhlukanisa naNkulunkulu kwenteke. Kodwa ngalesikhathi asesiphambanweni siyamthola Jesu usho lamazwi lawa. Uma sifunza live la nguNkulunkulu lithi encwadini yabaseKorinte wesibili isahluko 5 bazalwane verse 21, uma ngingaphosisi ngiphathe kahle, lithi Kristu engenaso sono bamenda wabasono, yena bekangenasono kodwa wendiwa wabasono, wangabi soni, ngoba soni uNkulunkulu uyasithanza. Usoni muntu njengalokhu usonisa umuntu uNkulunkulu, umuntu uyamthanza. Nguye umuntu lo ngithi thina abantu lesixabanisana noNkulunkulu. So Jesu azangeke wabasoni ngalesikhathi esiphambanweni, wendiwa wabasono, wabamlempo lengqolile. Lokho ukuthi wa-experience into thina lesingayazi ngoba thina sihlala sitoni, kodwa yena wabasono, wabangilokungqola, wabangilokhubi lobentwa ngithi. Ngenxa yalokho-ke kuthi Jesu sovela usono, hayi bazalwane kuthi usoni, uvela usono, uvela umle-ethu, uvela umlokuphinga, uvela umlokunyanyeka konke, uvela umlokubulala. Ngalesikhathi kweleka lokho uNkulunkulu akahlangani nesono, njengoba indodana yakhe nayo ivela isono. uNkulunkulu akahlangani nesono. Wabakhona leyo disconnection lapho, ngoba uNkulunkulu nesono akahlangani nesono. Kwabe siyakhala-ke Jesu ngoba weva ukuthi kukhona lokulahlekile kusukela ngafika la kulo mhlaba. Sono le connection yami nababe imaintainekile, kodwa nakasavela entwasono bazalwane kwabakhona lokunqamukako. uNkulunkulu wathi nakabuka Jesu angasabona indodzana wabona sono, ngoba uNkulunkulu sono akasithanzi. Uyavakala ke Jesu soyakhala, uNkulunkulu wami ungishiyelani na phakathi kwalokubi wendiwa sono, ukuze thine sitomukela kungcwele kulunga kwakhe. Amen. Ngalesikhathi endiwa sono ukuze thine sitolungisiswa. Ngithi uthi into nakayiveta uNkulunkulu lenzaba ngathawu asikase sa-experience lo-experience Jesu sitoni, sihlale simvisa buhlungu thine sathi kubatoni, kodwa yena waba ngilesono, waba ngile-act, waba ngilokungqola. Ngenxa yokuthi bekabeka phasi, bekafuna kuphakamisa mine nawe. Amen. Kwangathi uNkulunkulu angasisita, sisalalela lana nakathi uNkulunkulu wami ngishiyelane phakathi kwalokungqola konke Jesu lebekangiko. Kwavakala lelivi lelinganakutendisa, lelivi lekulunga, lelivi lekungcwele, ngoba Jesu bekungekho kutendisa kuye, bekangcwele. uNkulunkulu weva lelivi lendodzana yakhe phakathi kwalesono. Amen. Wasewubuka, wabiyela, wayanga indodzana yakhe.
nakeva lokukhala kwalelivi lakuye. Siyabiselwa kuNkulunkulu bazalwane esitawusisaphila kulomhlaba noma tono tethu tibovu njengengadi noma tinjani. Siyabiselwa kuNkulunkulu tsineke singcono kakhulu sitoni yena bekendiwe sono. Sotsineke toni wakwenda lokho ukuzaphakamise lethi impilo tethu. Namhla bazalwane singaphakanyiswa ekwehlulekeni kwethu wafela lokho wavela lokho kuhlungu ukuze thine singasali ekufeni. Wasiniketa kuphila kunekuphila lokutholakala kuJesu kafuna sikwamukele singahlale kubili emva kokudlula esimeni lesinje. Jesu Kristu uyinkosi.